jom kan ka oil ka international market ni ka di international market di international market la ka kiu ka mumut hastir ka kiu lang hapo kari berkoi ka kiu lang la ka kahir kamu kahir lah de kuma kalau mentahi ke international market ka crash hapo dei baka oil products mo de haduk lanu kan kut ya katangin lawan om de lan jia ba kanang betek dan ka jia ba kanang kiu ka kalat tungki ka balak belak kalau baik la the government of India kalah ban subsidize no ya baka limit yung ka kan long bitang hapo kata tiga hap ban subsidize de ban subsidize pada philosophy kamu de kabatam nang ta kamu kapsil ka government de be it central government or be it state government bro akin hakanya fikir lang na mata kami so let us see amar ko mo pi kanika international market ka fluctuation ka dong teng ka kiu teng ka here teng ka kiu teng ka here de let us see the ngatermen scamming na kaliang jong ka government of India they already taken note of this makani kalau serius mentai mata Mumbai naik ke highest price ka ba ke jingrem jong ka diesel kelain kan ka pikro kata ba bisa kata that's why let us see kumo pina markani ka hapabiya ka national policy ka national policy kemakin work out kuno banle hakan politik kiniat hakan politik ilak dan subsidize let's say kelak belum 2% lene 3% lene 4% they accordingly ka state government ya pun ya hilang they tamu kumo pi damarkan ni kam ka fluctuation kam last play history pro abaka kiu teng kahir abaka kahir teng kiu kan long kani ka fluctuation ka demi ini nak ban anticipate haduk lanu kani kakut lani haduk lanu kani kejing ka ba ngi kendu nadu ka central government haduk state government haduk di pajak masuk dong ka ngi kendu kan las kani den lay ngi observe na kalian government state government ba kumjuru na kena scan na kalian central government kan attend seriously kani issue kumno bingile hagini kiski kan